gerangan deh. Iya, tidak nggak biasa nggak tidak ingin. Berapa ki? Oh tinggal. Kok terwanu ya aslinya ki? Terosoki aslinya. Teropah habis itu ya ro. Tahan lama, Tahan lama. Bahan bakar. nggak rumah tahan lama. Ya gampang. Engkau di sandi oren. Ikan kok kan tau di orange ya dia. Aji ancan mana berna oren. Enggak aja no orange di nagi. Ya berni oren dia sih dia. Kencan berjangkan ya ada. Ciri-ciri nak. Ciri-cirinya ya orang aja so muda. Tapi lain teh nggak biasa. Itu mana tadi? Benar lah ya Dina. Terus boleh. Ada gua ada kok. Dina. Iya. Kol berapa yang kecil? Sekitaran kol berapa ya? Kol 10-an. Kol 10. Berdengar orang. Jauh, pakun. Pakun luar mau kita Kode saya? Siap halal bisa. Dina mantap bisa sedikit bingko kakek lepa mela bingko. Harus ya. Apa rokok nanya? Hah? Apa? Baju. Iya. Rokok. Iya. Kok makan? Makan. Satu saja. Roma oren asongot dan mon dari ciri-ciri na oreng ruah soro mana tepat apa saya kau cari skill Bismillah bay kulang untuk Rabbin nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajuk. Oke. Apa? Oh, terus oke. Bisa tahu, Pak? Coba beda besar nawar. Anu boleh, Pak. Oh, terus kaki kan terus tahan lama sokin. Gimana nih, Pak? Beda besar lagi ya. Engki, katina apa sih saya Engki? Rokok. Amin. Kalau kau non TV, mana nonton dia? Dia orang apa? Tanya berokok. Kita nyambi, Pak. Ini kita beri di buru. Rokok non TV, pakai luar. Agak tuan, Pak. Udah miskin nongko hari cik sarang. Ya deh, kau tanda rokok dia. Amin. Kung kada rin cik miskin na rin. Tandi sekali. Oke, Pak. Ya deh, Jong. Anu, Pak. Mau kita kopi na, Pak. Amin. Aduh, hari kapiak. Ya, yang kuih deh, bare. Oke. Bedare ka rin ang koko. Kulun ka, kaya makida rin mada. Oke. Iya, enon, Jong. Kaya banyak, oh. Pak. Yang dia, macam bismillah man kan kelo. Pero, boleh. Oke, katina apa nih, Pak? Iya nomor situng dia. Seda ada. Kakek harus semangat. Semangat, Pak. NKRI, Pak. Itu apa kaji kaki? Harga mati, Pak. Oh bagus. Mau salah sokir, Pak. Semangat kok, Pak. Maju, Pak. Cik semangat. Nomor 2. Kakek harus tak lengah mala apa sih ketetian lo pada dinari. Kakek harus bisa nyimpen apa sih ketetian. Oh, masalah lagi, Pak. Gampang, Pak. Kalau kok soki, Pak, tenang. Aman, Pak, aja, Pak. Siap kakek Siap. Oh, mong kakek sanggup, Jong. Kok pada sanggup ke ya? Bah. Lu kencang terus oke kakek, Jong. Takut kan kesurupan, Pak.
Kesurupan, lu dan tenang. Terus sokin jo. Soki bah soki. Dia matang rokok gitu jo. Anu bah, aki kiburu pada bah. Bisa pak? Pada iya ki urubi lagi bah. Oh biasa. Ada apa bah? Dulu jo. Ada butuh tenaga si ekstra jo. Makin oleh sing anjing ko angon lah sekolah setahun di sekolah ndo jo. Terus jo. Aja. Ari bacaan bah. Iya jo. Pai baca derem mari bah. Ngerti kan? Ngerti bah. Ada dua kan? Heeh. Jalalan Jalaluddin jo. Jalalan Jalaluddin. Jalalan Jalaluddin. Baca boleh? Jalalan Jalaluddin. Baca cepetan jo. Jalalan Jalaluddin le. Biar dia bunton jo. Anu bah. Keceplosan bah. Wah. Gak sih yo. Iya bah sekolah. Jalalan Jalaluddin. Dia baca melolo. Iya bah. Takut soki dina lagi. Jalalan Jalaluddin. Baca cepetan jo. Jalalan Jalaluddin. Gak remah jo. Gitu. Baca bila ni bah. Hai ada ya jong. Jen banyak kaki macaria. Jen soki kaki jong. Berapa hari waktu ni bah? Seminggu bila seminggu kaki pasti bisa soki jong. Korba banyak macangan di ben partaja kaki dalam bacaan Si jong. kok pertanya bah? Kinta pe ko tu kaya ngay. Kelar wah. Oh, Tak iya. oleh kabala kapasapa. Ngerti? Si bah. Kepek kapi mong kaki macaria. Kepek yang bini tindakin. Mele mobil apa saya kata raw. Sepeda saya kata raw. Beli jong. Melelangi ban bumi beli korba de sora ta jong. Ada bah. Ita galang jong korba de sora ta sangka. Langkong bah ya. Iya bah kakek paling salut bah. Kore ke kakek sip deh ya bah. Banyak sih ngocak lan jong. Waduh, kok paling seneng setir bah, seneng bah. Iya lah keren jong. Orang muji dah lah keren le banyak. Kok bener. Buat hoki lah kempang aja bah. Kempang lah keren jong. Le, sudah ya bah rapat anak ketel pola. Banyak. Kendek rumah bah. Ya. Apa bah dia bah? Pesera. Aduh, kenapa? Injang ko ta sepesian dah ya mani jong kin ko lan. Iya bah ya. Bikin nisar kaki kan. Iya bah. Serius bah. Cik tandi boleh bah. Kaki soki jong. Ya, cik orang kau tandi bah. Mau nandi ku tak boleh beri banyak bah. Tak soki kok bah. Congo ikan tong jong. Iya bah. Tak ada iya bah. Oh, itu lele jong. Cik orang kenta kota bertaja bah. Itu boleh jong. Ada bah. Hari ya aku beli rokok saya bagi ke kaki jong le berempat le dua ki korang jong. Janji bangko bah. Dikit mau soki kau berasa dia kakek. Ongku ah. Wadah. Seri bah. Janji. Janji. Demi? Demi apa bah? Tidak boleh jong. Ada bah. Marah apa bah? Tina bah. Oh dinah tak apa-apa. Oke. Baca benar ya? Baca benar eh. Jangan baca ke jen soki jong. Demah. Mau boleh baca. Lo. Cek kalau pain mo kaki soki ongku eh. Apa bah? Tambay. Wah, gampang bah. Siap. Rokok apa bah? Ya. Sama laki je kau tanda je beri orang Beri orang gila. Beri orang ya deh. Celing. Oh, plat merah. Pelat merah. Merah. Di sebelah Pelat kiri. merah sepeda apa sepeda ring soki yo. Oh iya bah, Tina bereman kita tak rangkong sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak jong. Saya nggak ya.
Cek kalau pengen kaki Soki, ngerti? Ngerti, Bah? Sip. Lawanan Jong. Mungkin tidak ada mah. Pandai saya kata ibu. Kau beli rokok ya. Tak nak anak cukup. Saya kata ibu. Jalaluddin. Cek seminggu kok macam Jalaluddin jala hafal 40 kali. 50 kali. Atos kali. Tak tiksa Soki ta ya. Apa kurang cepat Jalaluddin. Jalaluddin. Ya apa bener. Soki kena nangkan jadi setia. Soki? Iya. Soki bikin mata takai di. Apa nih? Soki apa dia mang kau bekerja ya? Dan dengan dina dalam seminggu kau ya talen salin deh. Oke. Terus dalam aja. Dalam kaki saya beri orang kangko. Oh can boy. Kepe dong ring bini. Beli kapi mobil. Beli. Makilangi ban bumi korban sore ta. Nemu demas apa sandi. Mukukan pan ya. Ya tak tahu kalau cereng daripada kan encan orang kau kan abri saran. Iya rete kelo, ada yang kau kal takal. Marang kau beri ide, derem mari cara kau setero males. Kal takalan ruwet. Orang lo. Iya. Pelajar dah iya boy. Derem. Sip. Langsung setuju. Coba ya. Setuju. Yang tidak tinungku janda setir kan. Waalaikumsalam. Ada tadi Pak? Rujuk Jong. Kaki Jong. Kiba. Kiki pun kaki kan. Coba. Kenlah berkata kaki kapiring kau dah ya ba. Di HP ya. Jam. Rokok beliau. Rokok. Rokok dia kisahnya om. Iya bakun pelat merah Jong. Lain ba, tang rokok iya reh. Apa sih Jong? Entah kiki nyomat nang di tosa nyomat dah. Bisa Jong. Bisa lu bah, tak tahu bah, tak kok diki ancur bah. Bisa hancur Jong. Tak tahu bah diki letuk deh bah. Sombong kaki Ini sombong bah, tak langkong seporan bah. Ada kan tak kok letuk kan kita tahu saya kaki rokok deh bah ya. Tak ngampung ya. Ya bah, tadi ya deh. Dari mana bah? Sip Jong. Kan dia ada menceretan kaki saya Sokir. Lah. Berkat kakek kapir bah. Masa Jong? Iya. Cek teko sere Sokiongku. Dia ada macaran teh. Lu tanya hakim bare. Bisa Soki dia ada kaki Jong ceretan. Yang kok Soki markena kakek bah, markena dia bah. Apa sih Jong? Ada can becan saya tulis lagi kakek bah lambe bah. Apa bacaan? Jalaluddin. Oh iya Jong. Masa lain? Enggak Jong mendingin tayo ngetes kaki takut lupa kari Soki dia iya. Iya makin badan bisa Soki apalagi yang ku sinulis teh. Ada ide dan macaran kau tuh pentam ada yang ku bisa Soki iya. Ya
Bagus kau lah kaki soki ongku jong. Alhamdulillah ba. Bagus sih. Salut ke kaki. Baca ongku berarti. Bocah penari bingko ba, tabung-tabung ba. Dalangal po apa ya? Meletas kapir wa. Tapi kan beda hasil dengan stay jong. Dengan Pak Camar. Sip jong. Duh kok mampu. Lah ba dikilat tu ba. Mar ba. Kakilang kui berat meran je. Ide ye jong. Kan kaki stila terbukti soki ongku. Ide ye sedia. Ada bingko pentak boleh. Kita bisa ba. Coreng ko soki merkenari ba. Pabi kaki kalah ba. Kaki. Ake bay ba. Dina kanan, dinoreng, dintang-tang teretan. Can ake dari Nabi Adam ruwa. Tak bisa jong hari saya masuk kaki jong. Iraro ba. Mengko dari dia lah nyaman ba. Paken bagi kaki ataupun pelang dari engkau. Ya engkau tak soki boleh. Lenjo cakak kaki kurang apa cak iyalah kalampi lah genteng cuman re. Kurang apa kaki Ya jong. kau orang bangun tak dari ya bang. Engkau tak soki ba. Oh berarti kaki ingin tadi ate kata retan kaki jong. Berikan dia hati ba. Sing kore pangtang nasib kebudi namun tak dari derem ba. Pakun soki nah mungkin kunun bacaan dia. Kor kaki hafal. Pakun soki tertinggal setia kalah bingko. Sing kau apa ba. Tapi ba. Ya. Mun tak dari kan tak mantap ki ya ba. Dah iya. Samping kaki sakti ba. Lah ano bi kaki beri. Can bacaan lain nah. Iking ni mari pada nasi beban kaki kan hari lah terbukti kaki soki. Teti mari lain pada soki. Teti molesti bingko cabut dari ya. Mari pada soki tanpa retan kaki paham kan? Ini masalah paham ba. Kan kok mari majar ba di ba. Oh iya deh jong. Mungkin kaki benta bejar na kaki. Ya apa boleh besen kaki re. Ki berde jong re. Ya apa boleh bingko besen kaki. Ya tak bisa ba cala. Engkau lah ano pa iporto sariya ba. Ari bingko le apa beli kan besen kaki bingko apa beli. Teti na kan dia kalah. Ini masalah pabelin na ba engkau ba. Seriya ba. Ya sorry ya re. Ang wari yang kau te pengri ba. Apa ya. Ide ya ba jong. Yang ko andi bese jong. Bingko tambah na. Kin ko demitan teretan kaki kapir na. Mari teretan kaki kapir mari pada ngerasa soki. Deh iya, bingko tambah na re. 2 kali lipat anon kaki. Derema. Tetinakan bingko kaki beri pese 100 pesen kaki apa beli are kala boleh. Tak bisa ba. Kalau ken nambah satu sariya kaki bapa ken ano pangalaria. Yang engkau ba tak nyaman ba kebudin ba. Tak soki boleh engkau. Ikan kaki hafal na. Tak bisa. Apa kalau ken seri ba. Engkau markan rio leri ya ba. Leri ba. Bingko tambah 1.000 kaki. Nong Enggak, kaki Pak. seketibu re. Enggak tak bisa. Coring kok markan rio soki ba kaki ba. Nambah na kalau kening saja. Tai kaki tak nisar kata retan kaki. Enggak ba. Bening tak niser ba. Tapi kok niser. Manda iya ba kan tak ano ba. Ide bay. Ada boleh re. Ada ya. Ada boleh. Kin ku demi teretan kaki. Kapir ya. Demi teretan kaki. Mari pada ngerasa soki. Masa Kenapa, kaki Bang? tadi beda apa jauh? Rame. Biasa benar nak. Peng. Cek rame. Menjeping pada hidung je. Terus ba. Ide ya. Ada kalah bingko. Enggak ba. Cak kalau ken seri ba. Engkau bani masalah pesen na ba. Ken ari-ari kang kore bergantung banget ba kang kore ba. Banget ba. Nisar jong. Ya lagi pa laki pa. Ada kalah boleh bingko. Di berhubung untuk tretan. Teretan. Ya wis ya ba. Iya dong. Masuk tampe. Mga rokok pelat merah lah rokok so. Mga rokok pelat merah lah Cepat rokok. seri ba. Injo ba tak bisa ba. Kore lah nyaman kari ba. Ari bacan bagus kang kore. Pesen kaki sih kede dan jong. Beri bingko 200 re. Demi teretan kaki na. Nisar mari pada soki ari kala kaki. Kantongin ari bingko ikala boleh. Ngerti? Ya wis ba mun kan lakaran daya ba. Nisar teretan Asal kaki. tretan iya ba. Ya? Iya, aslin ko la tanda ba. Iya deh na. Engko aslin na aduh. Ya wala ba.
Yung kok mo ba, munday ba? Iya. Naro. Tina selamat kaki ya. Selamat kaki Soki. Ngan mang ebun beda apa na rin. Iya Chong, saya nggak ya. Iya ba? Ada di ringko kan? Iya dari kakek. Ada kalangkong ba yo? Iya. Lewis bang kok mo deh. Di demer Chong bacaan Chong. Iya kiingan kendal ba? Apa Chong? Jalalan-jalalan. Jalaluddin. Tina ko lang maredeng gendeng. Kila pati duratos rin. Saktikin ni seru Chong. Lain. Sorry, ko akin level na yun. Ayun. Ini lain. Lu ba? Yo. Lu. Action. Ini salah. Hindi po mga doon ay kilala. Iya ba? Hindi ko. Hindi nga ano. Sering-sering malam lo. Iba ni deh. Lu. Jangan orang kita ya. Lu apa tenang ba? Parang perompay ko ba? Iya. Yo. Low and action. Kok Chong, kita dia boleh gindumitan terita na kaki Chong daripada Soki Chong. Hari titinggal lang kok boleh. Gini yan lagi kita sa TV. Pak, semuanya TV terapagi. Bakit hindi ito ba?